5. riðli á fyrstu braut er Andri Bergmann Ísaksen Breiðablik, á annarri braut er Róbert Andri Pálmason Breiðablik, á 3. braut er Hringur Birgir Kristinsson Ægir, á 4. braut er Gústaf Ragnar Kristjánsson Breiðablik, á 5. braut er Guðmundur Karl Karlsson Breiðablik og 6. braut er Teitur Þór Ólafsson Ægir.